Let's test your understanding. Mari kita uji pemahaman anda. Any object with mass, mana-mana objek berjisim boleh mengalami daya graviti, will experience gravitational force. But also, mana-mana objek berjisim, any object with mass, can exert gravitational force on other objects. Boleh mengenakan daya graviti ke atas objek lain. Dalam rajah ini, in this diagram, the Earth exerts gravitational force F1 on the moon. Bumi mengenakan daya graviti F1 ke atas bulan. So, bumi tarik bulan dengan daya F1. Pada masa yang sama, at the same time, bulan tarik bumi. The moon is also pulling the earth with gravitational force F2. So, soalan dia ialah, my question is, which one is stronger? Is it gravitational force F1 by the earth ataupun daya graviti F2 yang dikenakan oleh bulan ke atas bumi? Comment your answers together with the explanation kalau boleh. Nanti cikgu akan betulkan kalau salah, cikgu akan ajar lah. Don't be afraid to make mistakes. Kita semua belajar dari kesilapan. May classes will be starting next week. Siapa nak join, bolehlah ke bio saya. You can see the first pin video pertama. Cara nak join. Senang saja. See you guys.